Konten marketing. Hello. Selamat siang Pak Bupati. Selamat siang, oke baik. Salam sehat. Salam sehat. Bagaimana kabar? Sehat toh? Iya, ada. Selamat siang. Saya bersama Bupati Toraja Utara yang akrab disapa OMBAS. Hari ini kami di acara syukuran ya Mangrara Di Tongkonan Tambuttana ya. Tambuttana. Oke, Ya. baik. Ya, oke, terima kasih Pak Bupati ya. Terima kasih Pak. Selamat. Halo, halo Pak. Halo. Halo, selamat ya. Iya, iya. Iya, Kak. Iya, oh nah ada sini. Nah, sebenarnya sini Tongkonan. Ibadah. Memang kata istirahat. Memang kata tolong tiang pak selinge dainan tiang palen roti langit. Mangkamo nabi pali tunggak tuli nenek tuang luang nina. Pura mula pesisi natulap tuloi bayi balama tinggi larana. Umbu mabusa ba'dullah. Bawa batu dan rara. Tawaran tak ranti bulan. Lana padun dan nibanua. Nausuk pia ririsan dapati nanata marong tarong kali. Kalau lako kompetenta, kalau itu majelis gereja, kalau lako itu toro tomarege, toro pekandelan, toro ninggo kita kolonaka, kalau lako kita keluarga, lah tontongan itu makin semangat siapa boleh paraya lana puas, lana kantornya itu pakamorok aja, pakamasena lako kita, anta urung si kaputan moce allo docemo. Lantenisa allo Pak Randian, Pak Kurian Sumangat, yang mungkin persona ini, Kurian Sumangat ke Mangkana ini Tongkonan, lante Mangrara batu